Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki-radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki-radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki-radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko 7. Ny fanoarana ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na amena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nankao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anankapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra teny io, fa manahirana izy fandrao avy mandrakariva izy ka ampahasositra ahy. Ary hoy ny Tompo, eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa hitaretrehitra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Kanefa ravy ny zanak'olona moa hita foana ety ambonin'ny tany va izy? Ny fanoarana ny amin'ny fariseo sy ny mpamoretra. Ary Jesosy nanao ity fanoarana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka mamingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo ankianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankelina, tsy marina, mitsangajanga na tahaka io mpamoretra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandony 70 amin'ny izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamoretra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory, fa nitehatratra ka nanao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-trano nefa nohamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ny nitondrana zazakely ho eo amin'ny Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'ny Jesosy mba ho tendreny, fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo ankeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza anantinay ary aza rarana, fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ny namaliany Jesosy ny fanontaniany mpanankarena anankiray. Ary nisy mpanampaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny dito hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajana raha ianao sy ny reninao. Ary koa izy, izany rehetra izany dia efa notandremiko hatry ny fony ao mbola kely. Ary rehefa nandray izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao, amin'io ny fanananao rehetra ka zara ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao, ary avy manaraka ahy. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanankarena dia nanankarena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe manao ahoana ny ahasarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandray dia nanao hoe iza indray moa no vonjena? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao ankehitriny izao, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay.
ny nilazany Jesosy fanotelony ny aretany. Ary Jesosy nahaka ny 12 ka nanao taminy hoe: indro miakatra ho any Jerosalema isika, dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany amin'ny zanak'olona. Fa atolotra ho amin'ny jentilisa izy, dia ataony fiomehezana sy setrasetrany sy hororany, ary ho kapohiny sy hovonoiny. Ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany, na dia tsy fantany, ka dia tsy fantany izay nolazainy, fa nafelina taminy izany teny izany. Ny nampaharatany Jesosy lehilahy jamba tao akaikin'ny Jeriko. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko, dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe: inona izany? Ary koa ny olona taminy: Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha teny ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy ho entiny eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mby akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: inona moa no tianao ataonao amiko? Ary hoy izy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy: mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony, ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Halleluja. Évangile selon Luc, chapitre 18. Parabole du juge inique. Au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Les petits-enfants. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. L'homme riche, l'héritage de la vie éternelle. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point,
tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Guérison d'un aveugle à Jéricho. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 18. Im Namen Jesus. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht lass werden soll. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sprach, rette mich von meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue. Dieweil aber mir diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie retten, auf dass sie nicht zuletzt komme und betäube mich. Da sprach der Herr, höret hier, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es mit ihnen verziehen? Ich sage euch, er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären, und verraten die anderen ein solch Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sündiger gnädig.
Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brachten auch junge Kindlein zu ihm, dass er sie unrühren sollte. Dass es aber die Jünger sahen, bedrohten sie die. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret in ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erebe? Jesus aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Du weißt die Gebote wohl. Du sollst nicht erbrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Da Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eins, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Da er aber das hörte, ward er traurig, denn er war sehr reich. Da aber Jesus sah, dass er traurig war geworden, sprach er: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel geht durch ein Nadelöhr, denn dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten: Wer kann denn selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlässt oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und geschmäht und verspeit werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am 3. Tage wird er wieder auferstehen. Sie aber verstanden keines und die Rede, was ihnen verborgen, und wussten nicht, was das Gesagte war. Es geschah aber, dass er nahe an Jericho kam, saß ein Bindler am Wege und betete. Da er aber hörte das Volk, das hindurchging, forschte er, was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth ginge vorüber. Und er rief und sprach: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Die aber voran gingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie vielmehr: Du Sohn Davids, erbarme dich mein. Jesus aber stand still und hieß ihn zu sich führen. Da sie ihn aber nahe zu ihm brachten, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen möge. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach und pries Gott.